Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka tubaramutse amaro y'Imana tubashimire tubaye ikaze mwebwe mudengeje gukurikirana ibigace kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Aya ni TVC TV vraiment. Ni protector kingiwe ngarutse muri kino gice cyerewe guhimbaza no gutazira aho ngarutse kugira ngo dushobore gufata umwanya mwiza wo guhimbaza no gutazira. Rero turi mwe tumeze neza bari mu gihugu cy'u Burundi tubaramutse bari Yakuza kujya ati Yakuza hari umuntu yahora asigura filime yitwa Yakuza ngira nuko nyampoze Yakuza turamutsa Rocky rero n'umuntu akunda ngo kirabiranye rero mabango Tori foto bikenewe bamwita Rocky rabiranya yibere hariya mu gihugu hakurya y'inyanja. Rero tumuramutsa Rocky, ariko mu Burundi turamuvize nawe nyine abikora neza ameze nka Rocky. Yitwa ndeganye yitwa Deni go nambara mbwira ujya mu tipe yitwa Ngwiki nyene wo mu Kinama nyene asiguye agafilime ucaza ngo ni Rocky ariko arasobanura agasobanuye. Nuko rero nariko ndabakira kumwoko rankamanye bantu b'Imana navuze cyane. Uro ndabigejeje gaye bine muravyibandaniriza mwuko rankamanye inimero ngiyo ni 69 amajana 666 vyonda kukanyenyeri no dutema kano twinywere rega hani mihogo nayigenda yagira ngo nywagara nuko namusi gasha mvuga ikinde kiki ko byose bindenze mbona ruburyohe gusa geturabe kambanze ndabakire kwanza ibindi turabivugana mu nyuma. Ndi kumwe na Wizo Bina umufana wande wa Real Madrid ku gapira ka Real Madrid hariya agakofera muri Real Madrid no mu maso ni Real Madrid ku maguru ntawo mbona usigaye numbazi aba muri Barca na sofone no mu Barca hariya baruka kwishikana shaka ubu n'umureya niko ko ntanyoye sinemera ko iyo kipe ya fana abandi nabo ndi kumwe nabo ni babandi bafana itsinze bumvise igitsindo bakoma induru ariko atamugwe numwe bavise bafana onanje ndongwe muri bo hano hafi yanje nakira Solange meze neza Soso Ndashimana ajya ufanande wewe nyene mbajeje no jewe kandi umeze mvutse wewe nyene jewe ari yibagize nta ni ngufana kubyo nitsinze udakoma karuru nguvuga ngo wa jewe ndyohererwa abatsinze bose ufana nuko nyene gufana no kuryohererwa ekipe nyene ikoze umuti tugekaze rero tuze kubana neza muri kino gice cyaro guhimbaza no gutazi. Murakoze cyane. Asante sana. Nzakuba ndi kumwe na Iva tukuramutse Iva. Mureke urusaku muri mubikize ndabaramukije amahoro y'Imana bane nawe ariko aratuvuga ngo turaberanye abana abantu ushaka aba mwebwe bale abone cyangwa cyamo kwanza ni avuga ngo ni kubwo kwizera mwana w'Imana subihuriye n'ivyo mutuvuze ahubwo ivyo mutuvuze mwebwe tukikaze bwana Iva muri kino kiganiro cyo guhimbaza no gutazira. Tukiriko turaganira muratubabarira ariko cyo kuganira muganirira hari inyuma y'amari muradutunga apana nga narivuze ngo tukikaze tukwakira ya murakoze cyane ndabashimira. Asante sana mugani muzosure kutuvuga vraiment c'est vite rusakurura ahanwa yebajejwe guhana mu manire Iva aratuvuze na tubavye tukwakire nawe tuvuze ya wike kamabinga bayagwaye rega rero turagwaye amabinga twebwe tuvugana ibindi namwe mucamuzana ibindi ingwara y'amabinga usanga amatama ari manini ubwo mumbona mbona mbese amatama jewe bereka amatama yanje sha mumbonera amatama ko ni manini burya ya mabinga je ndayagwaye ntabeshe ubwo rero subiza kuri yayisigura mvuga yabikuye ni hatari nabwo nyene niwe yagwaye ko mbona nafise amatama tsiburi abazambiya bacavuga ngo ni mbama amasamba mbwika amaki cyangwa riratesa frame
usanga bakwambitse igitiritiri nk'impene uburyo yayivuzemo nibwo bunyishe barasambaga mbwika bwana bakagusiga imivyiro none siko yitwa wawe n'amasamba mbwiki gore warayagwaye niyo mpamvu uzi kuyavuga nyine umwana arababaza ntimukayagware kabisa Imana yaturinde ni twese mabaya sana nuko tukwakire nana cecwa n'agatwego yarayagwaye niyo mpamvu gusa hari igihe kimwe kide gihe atera amaso namara hamwe yimbwa izagiye twambara amafime nkaye uzi ko wagira amenga twaje kuyirinda ahubwo twese ubundi nyene amafime yawe arihe nana amafime yanjye sinzi iyo yataye yafashijwe we n'amanyama yuko wakitse amina haleluya uretse ayo twirinze yose agukoranireho wumirwe kwa cinara Yesu amuhunge reka niyakirira kirene amahoro tukwakire nawe ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo. amen ameze neza Ego ndashima. hajya nawe ngufana nde nawe Je ndi umufana wa Yesu Kristo. reka n'abafana Yesu urafana ino migwi y'umupira w'amaguru yiga nabo bajya bakina baremwe nawe Je byose ndabizi. Je ndi oya umufana wa ntatsotsi Yesu wa Kristo. ntibakudendereze shawe we ni nyawu nyawu abana nyawu nyawu tuguha ikaze muri kino gikandiro cacu Murakoze. asante sana Eliana aka nyawu nyawu tukwakire neza na neza rero ujya niwe nyawu 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 eke nini Eh? uvuze ngo ni Aya, eke niyo niyakira Eliana turamukanirize sha Eliana niwe yazanye akantu kitwa nyawu nyawu rero urumva akantu umuntu yakazanye ibyo umuntu aba yashoboye kugakiriya akakaroka akakazana je n'irya mbere navyumvise senze ko binabaho muga inyuma yuko abivuze nahuye n'abantu benshi mu tutelefone bariko baragera ku pipi ndavuga ni Eliana rero yubahwe kabisa bampa amashuke yiwakiriyeho kirana ibiyabo kuri YouTube cyane Eliana tuguha ikaze muri uno mwanya wari wo guhimbaza no gutazira Murakoze. asante sana sasa kuba turi kumwe kandi na Sofoni genda kuri yo tukuramutse Sofoni ya uwiteka niwe mana nukuri ibihe byose kandi azokwama ari imana asante sana tuguha ikaze woramutse abaje kudukurikirana ndabaramukije mwese amahoro y'imana agaze imitima yanyu amen nuko rero nabatuza kuba turi kumwe turaza kuba mu bihe byiza byo guhimbaza no gutazira hajya ni ndevura ndayirekurira ndayiva hari iva ku mafime kwe uno munsi nanje nashatse kuririmba negetseho nuko reka turekure vora rero dutereke hariya iva atuyobore hanyuma ngo yegetseho ntumbaze uyu munsi nashaka ngo duhindure ibintu ndashaka indirimbo zigenda mu madorasiyo tuzihinduremo zuki birashoboka birakunda aho rero wubahwe tubwire icyavuze bamwe mu gihe cya Yesu ngo tubwire uri meshiya tubwire sha biragenda gute rero turahera ku yahe iraza kubivuga ngo iki iraza kubivuga ngo iki iraza kubivuga ngo ubuntu bwoganyijije ubwo numvisa ko bari rege ubwo kwizero Imana ece nicyo ndi kumva uzazuke ngaho ivuga ngo ariko nyine warantwengeje ahubwo mvuza muri rege wangu ubuntu bwoga nk'ijije ariko hari n'andi uretse nkubwira hari n'andi maririmbo menshi bizaba bifatanya narahariwe aya ngoma ndaguhe muri rege wangu kakano muri rege ni sawa sibyo izindi bitahu nta ngorane uraza kuja muri zuka ariko iyi ndimo nayikeneye muri rege ureke ndagukubite rege y'akaga iryoshe gusumza ubuki bw'ivundere hano dufite umukameramani ataje sinariri gwiterege y'akaza mutwe bamwita fizo bizo bamwita bizu sha mwebwe
aho wawe ndayibuze kwe Ayo eregeza yandayirose bato muturori nanje nerekeko negekeko cyangwa ndaruza nta kuntu nagutiza turashobora gutambira umwami wa Yesu Kristo.
byose byahindutse bisa nduwiwe nawe nuwande yanjunguje amaraso yiwe yagize icyaremwe gica nduwiwe nawe nuwande ibyakera byose byaraheze byose byahindutse bisa nduwiwe nawe nuwande narahariwe naracunguwe ndumwana w'Imana n'umuraganwa na Kristo n'uwitege narahariwe Urimana
yacu ni Imana yumva gusenga, Imana yishura ndacangiye ubona ko byanze. Iyo Mana ishoboye guhindura ibyananiranye. Haleluya. Niba bishoboka mutambire unyiganga huri umva nshuti yanjye mukundwa nimufite ibibazo reka gucika intege kuko Yesu arashoboye. Ijambo ryiwe ritubwira amagara ndakwitaba ndakwereka ibihambaye kuko Yesu arashoboye. Ijambo ryiwe ritubwira amagara ndakwitaba ndakwereka ibihambaye ibyo uri Imana uri Imana yishura aho umwana ananiriwe uri Imana uri Imana aho umwana umuntu ananiriwe uri Imana uri Imana itanga abana ananiriwe uri Imana itanga ubuti itanga amahera uri Imana ananiriwe iyo mitwaro yawe izane Yesu wacu nakimunanira. Iyo mitwaro yawe izane Yesu waminanira. Iyo mitwaro yawe izane Yesu wacu Yesu wacu. Iyo mitwaro yawe izane Yesu wacu nakimunanira. Izo ngwara zawe zizane Yesu wacu arashoboye. Iyo mitwaro yawe izane Yesu wacu nakimunanira. Nakimunanira nakimunanira oya nakimunanira nakimunanira Yesu nakimunanira o nakimunanira nakimunanira nakimunanira. Ugira neza mwana w'abana. Nakimunanira nakimunanira indwara ntizimunanira ubukene ntibumunanira ingorane ntizimunanira oya nakimunanira umwana nakimunanira nani umva indwara ntizimunanira zimunanira ubukene ntibumunanira nakimuna amadeni ntamunanira nakimuna Yesu wacu nakimunanira bivuge nakimunanira inzara ntigimunanira oya umva 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 ubugumba ntibumunanira umwami arahekereza nawe agiye kugutabara umwe yabikora kuri Sara iyo Mana igiye kugutweza
hari icyo wobivuga ko ndabizi cyane ndabihamya. aha gute Yesu nta kimunanira. gute Igihe kimwe bazanye ikimuga bagiteruye, aha babuze aho bagicisha kubera abantu bari buzuye hanze ndakumva n'indani hose mu nzu aho bakoraniye. Yesu Yego. ari indani muri bo. Babuze aho bagicisha, abo bantu bagira ukwizera gukomeye cyane, bizera ko Yesu atakimunanira. haleluya Baduga hejuru mu gasongero hariya hejuru, barasambura inzu, barasambura ibati barasambura, ariko Bibiliya nitwereka ko ryari bati canke ivyatsi. ni kurya nyene Ariko ijambo rivuga yuko buriye hejuru barasambura, yego barafata neza, baterura abagabo 4, bamanura ca kimuga mu nderuzo, aha kimanukira neza na neza aho Yesu ari. haleluya Igituma Yesu atakimunanira. yego Yesu abonye ico kimuga no kwizera kw'abo bantu, yahagaritse ibyo ariko arakora byose, aravuga ati mwebwe mwaje uko mwatumiwe. haleluya Ariko ico kimuga nta muntu yashobora kugitumira ko cyari gikengeretse. nukuri Nagomba mbwira umuntu akengeretse ko waraje kumukura mu kazi. haleluya oya gasubiremo ngo wagomba Narimwe uyu muntu ari mu gasuzuguro yakengerewe, ko ariho Yesu azi gutumira abakengerewe, Haleluya. abiyemera ko baboneka bakabanza Haleluya. bakaja ku ruhande. yego Uwo munsi byagenze gute? Abantu bose bariko baravugana na Yesu muri ico cumba c'iyo nzu, Yego. bose babanje barahagarara, misiyo irarangira. hozana Yesu abanza akiza ca kimuga, amaze kugikiza atanga itegeko, aravuga ngo haguruka wigira, haguruka bose haleluya bamureba gukengera, bamwima inzira. haleluya Yesu nawe amutoborera inzira aho abana b'abantu hozana Nicyo gituma nakwatiye kuri ijambo ngo Imana igucira inzira aho abantu badashobora. amina nakimunanira yesu ugwaye aragukiza Ndabihamya. ubuze amahera yo kuriha inzu nakimunanira urashaka gukomera amashyi menshi uwo mwana haleluya arabikwiye tumwongera amashyi Ariko imbere yuko dusozera ndabasozereye ino nkuru. Ico kimuga rero bamaze Yesu amaze kugikiza, caciye gicaho nyene babandi bagikengera Babona. babona. Haleluya. Yesu agikijije kirahaguruka cikora iyo nderuzo gitambuka, babona bamwe bagisuzugura kibaca hejuru, bo bicaye naco gihaguruka cigira. haleluya Sije nohahera ohera nukuri bishyira hejuru bibaza ngo bato bata Imana ntibazi. Amen. amen Reka rero tubashimire mwebwe twateramanye, tubike banture, twifuriza ko yamaga ibihe byiza, tuvuga tuti bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.